Pemirsa selami warsa kalih tali patlikur kasus demam berdarah denyu DBD ring Kabupaten Jembrana Nedunang. Wilangan ipun telung dasa kalih kasus. Wilangan inucap Nedunang kantos 100 kasus yening sayhang ring warsa kalih tali telulikur sani wilangan ipun sama sasur kasus. Ya dihastun asa punika krama kaabdian stateng ngemit karesikan pekarangan taler palemahan pina keusaha nambakin panglimbak tur pengelola DBD. Manut data ring Dinas Kesehatan Jembrana, wilangan kasus DBD ring Jembrana kejantenang fluktuatif selami 5 warsa pungkuran inggih punika ngawit warsa kali-tali kali dasa kantos warsa kali-tali 4 likur. Ring warsa kali-tali kali dasa wenten satak 6 dasa 7 kasus. Wilangan tedun ring warsa kali-tali selikur dados 9 dasa 6 kasus. Nanging wilangan kasus mewali nincap ring warsa kali-tali kali likur antuk 314 dasa 7 kasus. Miwah puncak ipun ring warsa kali-tali 3 likur kantos sama sasur kasus. Sakewanten ring warsa kali-tali 4 likur wilangan kasus tedun. Wilangan ipun wantah 303 kali kasus. Kepala Widang Pencegahan Miwah Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Jembrana Dr. Igede Ambara Putra Nguningayang. Kasus DBD ring warsa kali-tali 4 likur, wenten ring 5 kecamatan utawi ring samian kecamatan ring Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara ngarepin kasus Pini Ageng, antuk wilangan 9 dasa 3 kasus, ring Kecamatan Jembrana ulung dasa sia kasus, ring Kecamatan Mendoyo ulung dasa kali kasus, ring Kecamatan Melayu petang dasa kali kasus, miwah ring Kecamatan Pekutatan wenten 6 likur kasus. Manut Ambara, rasa eling krama sajane ngemit karesikan pekarangan taler palemahan kabuatan pisan. Kanan inucap pacang mawasana ring penedunan panincapan kasus DBD. Antuk punika Dinas Kesehatan Jembrana metu eling krama mangdes tateng ngemit karesikan palemahan napi malih ring masan sabas kadimangkin. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.